La description physique, fiziki təsvir, l'apparence görünüş. Rosaline est un peu ronde, elle se trouve trop grosse. Rosaline yumrudur, un peu ronde, biraz yumrudur. Elle se trouve trop grosse, o özünü çox kök hesab edir. Elle a pris 4 kilo, elle a grossi de 4 kilo. O 4 kilo aldı, elle a grossi de 4 kilo, o 4 kilo kökəldi. Elle voudrait perdre du poids, perdre des kilos, maigrir. O çəki itirmək istəyir. Perdre des kilos, kilo itirmək istəyir. Maigrir, o arıqlamaq istəyir. Maigrir, zəifləmək, arıqlamaq deməkdir. Elle voudrait être aussi mince qu'Irène. O İrəndən də arıq, zəif olmaq istəyir. Rosaline fait un régime. Elle ne mange pas de gâteau ni de chocolat. Rosaline pəhriz edir. O nə şirniyyat, nə də şokolad yeyir.